Zdravo prijatelji, što više učimo ljudima, to više volim sve. Ova čuvena fraza pripisuje se velikom broju mislilaca. Vjerovatno je stara najmanje 100 godina, ali ne prestaje biti aktuelna ni danas. Također savršeno karakteriše ono o čemu ćemo dalje govoriti. Prije nekoliko godina nekoliko slika čopora pasa lutalica proširilo se svijetom za nekoliko dana. Mnogi korisnici interneta su se pitali šta se moglo dogoditi da se psi tako ponašaju prema neživom objektu. Kada su saznali razlog za ponašanje divljih čopora, nisu mogli ostati ravnodušni i aplauzirali su. Jednoga jutra stanovnike jedne stambene zgrade u malom gradu probudio je nagli i glasan lavež. Kada su pogledali napolje, vidjeli su prizor koji ih je šokirao. Nekoliko uličnih pasa beskućnika okružilo je crvenu Volkswagen Jettu i bukvalno je raskomadalo na vrlo opak način. U to vrijeme se jedan čovjek zatekao u svom automobilu jer je htio da ga zagrije prije odlaska na posao. Upravo je on snimio gore navedene fotografije i objavio ih na društvenim mrežama. Na slikama se jasno vidi par pasa lutalica kako grizu lijevu stranu automobila, koja je zbog njihovih napora počela izgledati kao cjedilo. Sve vrijeme dok su jurili uokolo i lajali na crveni predmet, na drugoj strani fotografije se jasno vidi pas koji zubima otkine brisač, dok se ostatak tima bavi lijevom stranom auta. Čovjek je napustio auto i prišao bliže. Mora se dodati da psi nisu obraćali pažnju na njega, bili su zauzeti svojim projektom i nisu pokazivali agresiju prema njemu. Napisao je u svom postu na društvenim mrežama da je to nešto nevjerovatno. Šta se moglo dogoditi da ih toliko naljuti? Šta se dalje dogodilo ga je iznenadilo? Drugi muškarac je kasnije otkrio da je u zoru oko 10 minuta prije ovog događaja vidio kako je jedan od stanovnika stambene zgrade parkirao svoju Volkswagen Jettu pored ulaza u zgradu. Bilo je jasno da je muškarac malo pijan jer mu je trebalo dosta vremena da parkira auto. Nakon što je konačno uspio, izašao iz auta u točno vrijeme kada je pas beskućnik projurio pored njega. Lutalica nije obraćala apsolutno nikakvu pažnju na auto bez razmišljanja. Nasilnik je snažno udario nedužnog lutalicu, natjeravši ga da zaplače tako glasno da je cijela ulica mogla čuti. Nakon toga je nonšalantno otišao u svoj stan da se naspava. Prijatelji, kako ste shvatili, tada nije imao pojma kako će se naši četvoronožni prijatelji osvijetiti. Čini se da je pas bio jako ponosan i da nije budala. Neće tolerisati tako uvredljivo ponašanje nepristojnog čovjeka. Otišao je na nekoliko minuta da okupi prijatelje i porodicu i odlučio da nauči svog nasilnika lekciju. Kada su psi napali automobil, počeli su da ga grizu i grebaju. Nakon nekoliko minuta zbijana ekipa pasa napravila je značajnu štetu na novoj Jetti. Nakon toga, jedan od pasa narušio je ugled vlasnika automobila, podigavši zadnju nogu i piškio po automobilu. Čovjek je odlučio da napadne pogrešnog psa. Životinja se pokazala pametnom i odlučila je da okupi tim pasa da uzvrati svom nasilniku. Ogroman broj ljudi koji je vidio fotografije na internetu nije mogao da zadrži smijeh jer je to zaista rijedak prizor. Možda će ova priča naučiti ljude lekciju, baš kao što je to učinila vlasniku automobila. Vjerovatno je bio šokiran kada je saznao šta se dogodilo s njegovim automobilom nakon što mu je prišao, a vjerovatno je bio još više šokiran kada su mu komšije rekle ko je to učinio njegovom autu. Ponekad se osjećate kao da je svijet pun nepravde, ali život je poput bumeranga, prije ili kasnije svi dobijemo ono što zaslužujemo. Prijatelji, budite ljubazniji. Šta mislite o postupcima četvoronožnih kriminalaca? Svakako podijelite svoje mišljenje u komentarima. Pa to je sve za danas. Lajkujte video i vidimo se sljedeći put. Bye!